Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Vivian iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan ko nga ipanakkel? Ngembak nang ti pamilya anabangunak. Magatang ko amin akayat ko. Mapasyar ko dagiti lugar akayat ko apasyaren. Maramanak amin ti makan akayat ko akanen. Ket gapu ta adu ti kwarta. Nalakalaeng kanyak ti maaddaan iti gayem. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Vivian dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nana, naimbag ngagsapayo? Ay, kastamot kan ka, ma'am. Adday ta ka manan, nana. Kunakmat asaan amam tiyawag mo kanyak. Vivian latan. Ay, no isuti ko nam, Vivian. Agyamanak. Anyang nga oras na nakaawid ni Mami di Rabi? Ay, panagkunak kat saan ang nagawid ni Ma'am Elisa idirabi eh. Ha? Nagturugan na nga rod. Ay, jak matam mo. Ngamen, ni Sir Laeng ti simangpot idirabi eh. Jack pa'y matam mo. No kinargaan na ti savings account ko. Sapay masapol ko ti kwarta. Tada papanan mi ti gayom ko. Ha? Ay, naibus ka din ti kwarta nga intednaken ka. Naibusan nana. Manumot lat inted na. Ay, Daddy, naimbag ta na rin kayon. Dumawat ako may ti kwarta. Ibagam laeng numano ti kasapulam, iha. Taited ko. Naimbag man ta pinalubusan da ka, dagiti naganak mo. When imbagak matan kan ka, friend. Amin akayat ko, maalak. Ket, kaano tangay nga agawid? Ado mo ti kwarta kapag bayad ko. Iso ang mabalinta ti overnight dito eh. Ay na, day tati kayat ko kan kagat. Hi. Sino dahi ta lalaki? Diyak matamam mo. Mabalin ti makitugaw ka na kayo? Sige. Agtugaw kalatan. Sakgam ni Daryl. Nagbakasyonak lang dito ay. Siyakmat ni Alvin, nasayatan am mo ka. Sika ngay, miss. Anya tinagan mo? Kwa? Vivian? Ay na, pasensya amon ti best friend ko. Kasta talaga dayta, no adda makita na agwapo. Agawid kayo ka din? Uwan. Ngamin, mga nubirukan nakdagiti dadakkel ko. Vivian, saan da ka pa'y mat nga inawagan Ti kayat asawan dayta, okay laeng kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Inton malamtan nga agawid. Iti kasta, makadwata pa'y ni Daryl. Mabalin ka di, Vivian? Kwa? Namin, awan ka sarsaritak dito no agawid kayon. Wan, kunam ngaminan Vivian? Sige. Urayan da ka? Inak mangalay ti pagsasangwan tayo. Dahito yan. Apay nga darak. Saan ka di nga arte kamatlaang, Vivian? Unay kamatan. Di mo mat ipadlaw Sika talaga. Wanya, rugyan tayo ti aginom. Alvin. Hoy. Agring ka ditan. Agring kan Anyat orasan. Saan tapay ang nakaawid? Ni Daryl? Tsaka mo Nagawid siguro na. No kasta,
Agawid ta nga rudan. Sa dino tinapnapan ng Vivian, narabyan ka mo ta simbangpot. Kun saan ka nagawid idirabi eh? Saan naklatan ang pakibyangan, nana? Itikas na, saan ka makapungtot? Pasensya ka na, Vivian. Madanag anak namin kan ka. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo, nana. Ala, umay ka nga rudon tamangan kan. Sakbay amaturog ka. Saan pa'y amabisin, nana? Ni mami, nagawid ka din? Wen, matmaturugan iti siledda kan ni dadem. Hello? Good morning. Kumusta titurog mo? Ha? Nakaawit kayo kadimat laeng? Daryl? Nangalam iti number ko. Intad ni Alvin. Pasensya kayo ha. Imuna ka nagawid di kalman. Nag-text kami ni Mami. Kasapulan dak dito'y balay. Awan parikot iti dayta. Vivian, diretsahan ka na. Mabalin ka diti agaram kan ka. Anya? Amok ngawan boyfriend mo. Tanay baga kanyak dayta ni Alvin. Sige. Mabalin ka di nga kita ta. Ha? Agyaman nakta gamti awis ko. Guwapo ka talaga ni Daryl. Panagkunak. Agayatak matan kan kuana. Oh, Vivian. Di ka mati nagtagtagari. Kwan. Adala ngamin nalagip ko. Ay, mabidlang ha. Agor darak iti kanenta. Oh, apay saan ka amangan? Kwan. Sa anak pa'y amabisin. Sayang met dagiti inorder ta. Apay ko masayang. Ada kwarta kapag bayad ko. Awan parikot iti dayta. Sakta bayad iti inorder ta. Syaklatan. Nakababain matkan ka. Anya ko mati pagbainam. Imbagak ngat nga ado ti kwarta. Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak diti balay. Awan na nyaman na, babe. Amo ka delikado para kan kati agawid nga agmay-maysa. Nang runa katrabiin. Vivian, asino ta kaduam? Boyfriend mo ka di? When mami. Mami, amukan ka ti boyfriend ko. Ay, nasaan na nakasapulan? Busy ak kita. Awan oras ko ang makisarita kada kayo. Sige. Pasensyakan ka ni mami, babe. Kanayon nga min busy. Mawatak. O sige nga Roden. Agawid akon. Umunag ka pa'y Iti kasta, makapagsarita taan na imbag. Kan, mangan ka pa'y. O sige. Patgak ti awis mo. Good morning, mami. Ada ka di trabahom ita? Good morning to, iha. Wan, ada trabaho kita. Kat marabianak tumanen asumangpat. Dumawat ako may ti kwarta, mami. Manuti ka sa pulam. Atoy. Sobra dahito mami. Ay na, bay amon. Igatang mula tano niya ti kayat mo agatangan. Mami? Apay? Arakupan ka man. Ay naanak ko, anyaman adra madaytan. Ay nagdardarasak, taamangan numaladawak iti pagnak. Sige, ingkakit di manganan. Alvin, apay asaan mo nga imbagbaga kanya? Nga dagayam ni Daryl dito'y bar. Isumat nga min ti inbagana. Adda ka nun napatag nga ibagana ken ka. Mabalin mat nga awagan nak Babe, kasapulang amin ti kwarta. Sika lang ti amo ka makatulong kanyak. Apay? Kuwang amin, na ospital ni Mamig.
Kat dakalagatan ti kasapulan mi. Ibagablaang no mano ti masapul mo, babe. Taikan ka. Agyamanak, babe. Ikarik, bayadak matla nga dagos. Awan anyaman na, babe. O sige, rugyan tayo nga rudan ti aginom. Da kayo latan. At da ngamin napataga papanak. Ha? Panawan na kami? Itad mong tibulbulo da ka kwarta. Mapanak iti ospital. Okay. Sige nga, Rod. Itad ko ti kwarta aka sa pulam. Na, Vivian, ape akas na tilangam. Naginom kayo kadimanan? Wala na. Ni Alvin ti kadwak. Ay, ala, umunag ka. Kat inayadam ti magna. Tamang ano matinag ka. Ay, sapay nagngato day tagdan nyo. Kabailak ti mapaniti silad ko, Nana. Damami kan, Daddy. Adala ka din? Nakaturog dan. Tamasapa da ka no arumwar inton bigat. Kanayon lata na kasta. Minsan, maakpayan. Maawatam ko madagiti naganak mo. Tapara mo't laang ken kadagiti sakripisyo nga ar-aramidan da. Sakripisyo? When? Itadaamin akayat ko. Ngam jak pulos marik na ti panangipatag. When no panangilalada kanyak. Ha? Agam, sana bale. Nairwamak matkit din. Nana, apay nga awad damami kan daddy. Ne, awan ka diti bagadakan ka, balasang ko. Awan mat nana. Apay ka di? Mapanda ka no ijay Palawan, kat may sa Domingo da ijay. Anya? Apay adidakin tugot. Ay na, maipapan ka no iti negosyo, ti aramidon da ijay. Unay matan. Kanayon lata na kasta. Pasensya am laidan, Vivian. Didak man la kumustaan. Kaslaawan bibiyang da kanyak nga anak da. Ayabak nga rudmat dagiti gagayam ko. Tagjajaming kami dito balay. Ha? Iti kasta. May liwliwag ko ti sakit tinakam ko. Hello? Hello, Vivian. Apay ngimawag ka? Amang ano kayat mo tagjaming dito balay mi? Awan ka di dagiti naganak mo? Ada na palanda. Okay. Umayak. Lepasak lang dito ar-aramida. Okay. Orayan ka. Bye. Vivian, masapol ka di nga umay dito'y dagiti gagayam mo. Wala na. Isungaglinis kayon. Nakababain ka dagiti bisita. Ay kat damagam kumapay kadagiti naganak mo Ang mga noong tanda ka no maduptalan dati kasta nga aramidem. Isekreto tangamin, nana. Di kay agipulpulong. Nasayat, mata nakaumay ka, Alvin. Siyempre, Sakpay ti kunam. Wow! Nagdakkel talaga ti balayo kan nagpintas. When takabailan dadadi kan mami ti mangipatakder iti kastoy abalay. Kan, madlaw ang nginginaan dagiti usaryo. Si kakit dimat. Ni Daryl ngay, makaumay ka di? When, nagreply. Umay ka no nga umay. Nasaya at no kasta. Adto yan ti meriendayo, Vivian. Agyaman nana. Agyaman kami, nana. Sige, panawan kayo pa'y nga ron ditoy. Sige, nana. Tangay awan dagiti parents ko. Overnight tayo ditoy. Nasaya at no kasta. Mabit lang nga ron Inak mangala iti inuman tayo nga ara. Alvin, umadayo ka kanyak. Ang mga numakadlaw ni Vivian. Nalakalaang ang maihalis ti alipuspos ni Vivian. Di mo pigsaan. Ang mga numangag na ka. Saan ton amang tad iti kwarta? Daryl,
Mailiwak unay kan ka. Ngamin, kanayon ani Vivian ti kaduam. Kan ita, saan ka mabaling nga asit gan? Taadamat ni Vivian. Nuapay ngamin anagaram kapay kan kuana. Saan ka di nagtulagan tanda itoy? Kwarta ti kasapulan ta kini Vivian. Amumat asikati ay ayatek. Pudno ka di tinangag ko asarita at dadaril kan Alvin. Lukluk wendak lagayam. Agsubliak iti ayanda. Ngemjak ipadlaw anang ngag ko tinagsaritaan da. Babe, nabartakan. Mabalin mo ti maturog iti selet ko. Mabalin mat adito'y sufalatan. Di ka madanagan, Alvin. Oh, tumakdar kan, Daryl. Daryl. Alvin, ada ka di parikot? Awan. Nukas na nga, Rod. Kadwaak ni Daryl amapan iti siled ko. Imbaglakit din. Ta fingerprints ni Daryl ti password na. At least, nalukatak ti cellphone na. Sapay la ko ma. Tasan apun no ti atap ko abaklamot lang ni Daryl. Alvin. Daryl, apay birbiro kam ni Alvin. Nakaturo kan. Kita agtilinaon dagiti inbox na. Kan, kita agpay dagiti pictures dito ay. Apay a picture da kan ni Alvin ti wallpaper na. Kan, mahal ti call sign da. Nakasta, pudno ti atap ko. Kwarta lang ti kayat da kanyak. Vivian. Awanan ka itibain, Alvin. Kunak no best friend ka. Anyat kahit mo asawan. Kitaam day ti text mo iti boyfriend ko. Mahal gayam ti call sign nyo. Awanan ka itibain. Ay na Vivian. Ang angaw mila ang dagita. Ang angaw? Joke? Ti kunam, saan ko anang nagtisaritaan nyo itay? Awanan ka itibain. Pumanaw kan dito balay. Tano saan? Ang mga no umawagak iti pulis kat ipatiliw ka. Vivian? Ni Alvin? Nagawi din. Apay ka di? Dinamag ko lang. Anyat orasan na ya. Orasan. Tapno agawid ka. Agbreaktan. Kat di kan agpakpakita kanyak. Rupat kwarta. Ne, anyat sasawa mo na, babe. Dinak awagan iti babe. Makiwin na suwasa kun kan ka. Ti kunam. Jak maamuan at ti kwartak laang ti kayat yo. Agpalawagan. Bakla ka mat gayam. Boyfriend mo ni Alvin. Agpada kayo abakla. Danggam kumapay ti palawag ko. Jak kasapulan ti palawag mo. Vivian, anya ka di mapaspasamak dito, hoy. Nana, parwaran nyo day ta alalaki. Ha, apay ka di. Rupat kwarta day ta at tao. Oh, anya pa'y lang ti urayam, Daryl. Rumarkan. Kadyak kayat amang ngag ti palawag mo. Babe. Dinak awagan iti babe kunakmat. Surutam ni Alvin. Pumanaw kan. Kat di ka agpakpakita kanyak. Tano saan? Patiliw kayo iti pulis. Sipod idin, nagsukata kon iti number ko. Kat in-block ko ida iti Facebook. Nasaam, gaputa ti tao anang pasakit kanyak, kat tay inayat ko iti napudno.
Aging gayta, jakpay laida mapakawan. Tuy pagayam mo, Vivian. Pagayam Vivian, daytoy apakasaritaam ket pamaneknek. Asaan nga umdas ti kwarta wenno anyaman ana materyalan a banag, tapno makuna anaragsak ka. Ken saan anasaya at abirukam iti sabali a tao ti atensyon, asaan a maipaaykan ka dagiti dadakkel mo. Basta ti panunutem, ket busy da iti trabaho da, para matlaken ka dayta. Ala, ipamaisamkit di ti atensyon mo iti panagadal mo, para dayta iti nasaya at amasakbayam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Vivian iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.